ja sam dobio faks poruku iz obavještenja od Interpola policije iz Belgije o pronalasku jednog tijela koje je na dan 31.12.1993. godine i to je pronađen leš u raspadajućem stanju. Iz nekih podataka oni su znali, u stvari pretpostavljali da se radi o Jusufu Prazini. Tom prilikom su mi tražili od mene da izvršimo identifikaciju tog leša na bazi podataka koje smo im mi poslali, a mi smo imali veoma iscrpne podatke za Jusufa Prazinu, pošto je i kod nas već bio poznat kao, tako kažem, kriminalac je bio i osuđivan. Onda imao je dosta i baš u samom ratu nekoliko slučajeva ranjavanja i ovih preloma, tako da smo mu komplet tu medicinsku dokumentaciju sa otiscima prstiju i sve poslali u Brisel i potvrđeno je to njegovo identitet. Tad je utvrđeno da se radi o Jusufu Prazini. Tom prilikom su identifikovani i 4 mladića, u stvari to su sve bili pratioci Ilke ovdje u Sarajevu, dok je on bio u Sarajevu. I oni su optuženi od strane belgijske policije da su izvršili ubistvo Jusufa Prazine.